zengubo ungaphensi ngazo vela mfundisi ngiyacela bazalwane haleluya amen ngiyacela mfundisi ungaphensi ngale zingubo ngelinye ilanga sibona ungayigqokile ebona le yami njani amen amen uyabona akungathi mawuzo uzothule ubufakazi la uthi iyashisa amen ungathi iyashisa ngoba kwenye inkinga ekhona webazalwane iyatholisa abefundisi bafika behlale besisida bengenazo lezingubo bese complain umfundisi ethi mina kade kwampheswaneni amen ebanzini haleluya amen bazalwane complain umfundisi ethi kade kwampheswaneni ngoba nosibani basebenzisile ebese umfundisi usezothi iyashisa yabona uma amen bazalwane amen manje kuningi ngabe ngakhuluma yabona bengithi mina noma ngabe sithini ukuthi yabona engasekho le yakasibe yayikhona kuqala bonke labo bakhona abadala asingathi ngoba sekukhona thina namhlanje la bese senza lokhu kanjani bese izinto amen kuhle ngoba ilona ikhomete elathi ngusosweli amen bazalwane uyabona ngizokenda kwendawo yabona umthetho webandla yabona umama uhole ebeke yabona ekhaya mawubaba ethe angifuna amanzi engene ebusuku awangeni ebusuku ekhaya kusho ubaba angathi ngoba mhlawumbe ubaba esehambile bese thola ukuthi senza lokhu kanjani ayangena amanzi asengena asafawa nala ngoba yabona amen manje ke nami angifuni ukuthi isikhathi ngifuna nje kusho lo nkulumo wethu ngicela ukuthi ube umntwana noma ube umama esosula kakhona inyawo kodwa siyahlanganisa njengabantu inkosi sisize amen amen